Kane Wadom 106.3 FM Otianka Sempa 94.7 in Sha 104.5 FM affiliates ahodo o man Ghana mu obia ekura kasebo mu bi na wanhwehwe tie kan se woye naked enkranfo te a omusia ne ewo noko just wanhwehwe anyumen sama de ba na doso don hwe ba ko ene yesomo na nsem no eguso na ekoso na wutie na ebi wom na ya woda we mentiatem edwan se no waye se news na de na pemo eba ne se ya woda na mom se de esi wurawura na ye wanwa ho se aso we tell ya ho se mama mia bada ye woda boro so ande amobi ahu eno no pagya na hwe wiem sa no achichim na ne left right come on for ne matugu wato na no ko wiem no waka to adwem no watiem no wo via hu se o kase abo no we fi ba uchi obi na se owia no ho no wo tie ase wontie bia o de opre na o se hello ku nie hello ku nie anyuan sama ede ba de akotin ewomu ebi ene se free anopa ne ede tudwa se emofranke to bi ade anyambrasem bi a wodwen ho a wonte ase 12-year old boy wachi abofra ketua pa class 5 din wachi abofra ketua 7-year old boy ahye no toa ma sabi etwina ye kurakura a doctor for her emwa de ko bisa school from penny for mo sad nanya sa empompo ene abofra ne to ene pai push ene ayesa no biara emfa abofra ne to dom frefo penny demand samanyokuro no penny Kofi Adams dia tudwa se obia wakofa krata se wo kopri di bre ewo mantam bia mu no hyene nso se wo kira na wo twe pepepe na krata no wabobo no na de aba wantimi amfa medu dia na chese di bre no wano kwa na wo de kasa wo de pedie sanso ene ebekwa akohwe minority e de atodwa se wo mu ate na wo mu ahunu bi nso a edi adanse se aban ba beto eto ahodo a etwa wo ban Ghana mu VAT no value added tax no na Ghana for mo abaso mo aboso no mu denden pa fi se afi na Ghana yeduru Sodom ni Gomora ejadem se de ahokire ne beba no ebedwane ampanimfo mo hwe nso hwe yenuanom a wonto aso sukuso eye ebunkunta be de abetudwa kire se wo mo ada no ada kwatwere nso hwe borofo ana fe nkunta buo no ha mu nchichemu aduonum miensa wo mo adi ntwo ye ko ni akwakohwe amenim se wo yere kwa yaresabia no doctor atwere duro ma ase kokoto a entwere ye no ase eye dabu a wo mo hwete wo mo ya no anyhow a doctor for why enyume be di hon komo wo mo atro nru ni bi chese ntwe ni bi ho amode ba wo mu hu to mutumi pam nipa ne se kona doctor antwe no foforo ebi so ho a odne ni hwa na wo hu pi bi wo mu no hu aro bi wo mu se a we be paracetamol no wa gese ni e hu asesa parama gogowe jagum sana bambo 42 asrafo mpanimfo de atodwa se budumburam de akoso se akum srani bie no wo mo asrafo wo posifo ho mo yenhwehwemu nti wo mo bunkunta hwese wo nipa bia yira na wo hunu ba kokora sabre de ombesra wo ma posifo no se wono mo nwura no mo so yenhwehemu ni bi nkan SMP kame hwanwumre na yede somo se adom no nsia kasebo na ya yesomo me Kofi adoma wanwani na nankrato hene the wamf anwumre mene obri yaboa fentemfrem yamakwa ba ne yentena kopem se yede kasire ba na wiye efra no pay ene abofra ketwa a wo hwe na wadi mfie enso ne maame di nkomo mo no ankasa kire se eye nokre ne ba abofra ketwa okọ Royal International School ne ba no ne senior achina homono na homons no de ma no ene se wo bomodia mo bi kokofre no ba ene wo mososo no ne wo hye ne to se ya ne da ye fa se bibia yi mriku mafa ya bi ogya nna no ne da ya enam so ama posifo asase a wo mo ye asem hwehwe mo abusuafo a abofra eye 12-year old no ye wo mo de a kire se wo mba no de
we good pa wako Sunday school want to nya saa da wo ma san muti e de wo nsa pem fom aka wo katama hwe wiem sen wo ba nya sa Abosi Fonso Chesa, Bofra Ketra, one way between a crack of Cofra Baconoba, almost so almost doing what I say, no cre. Tiasam, you dear womb. Na Penia, one on that Royal International School, Emma Presla, Manu JB. Watch us, and this how our friend in the Nampompa, no Fua Hopano, as a cordless mic. Just a bohopful, na eno, and a pie, na pie and a crack, ne try crew. Ne try your crew pa, na so be cassette. Eye obi na ahye ne to saa ama ne to aya saa won mada e won ne to kwan so ene nam so ma abasa saa nipa no na nokure bi nyaade a opese wo ka bie before you be school na oba e no sakra ne yawe na when pompa bono nti amo okọ toilet a pompa ne pae no okọ toilet a o she pampers nti no ontimi ba school nti doctor man 1 month say on fa recover nti o kan sa ne smart teacher ni class teacher man ko share no okwa no so ampakra ni yare e wo ho na o very so recover until after 2 weeks na me san smart and after 2 weeks 3 weeks I'm not sure na me san smart another office staff so on san ko follow up until okwa no so is true akra no eguso da so ho ne ho ento no it's the week na me ya ma say me ko na me ye ade o tema general. I chanced on the boy. And the buyers medical lab man. Me man is cast off and cut up pampers. My money 50 cedis. And from the woman statement, no pay scar. Say she wants money. Say yeah, in fact, on himself, obeying stackers here from anybody who is accused. You know, and can mean church yes, can buy now. I don't know what the beer mommy. And I thought, say I can't handle it. Until appropriate authorities. You know, the mommy didn't put on person make a job. I was saying, I keep. Because they be here na oil and we are very blackmail say and the school na say or the school need the ebedi animu hey asam no ayiro na eno achi no na pani a wada school ya no wo san traso a kire say ba sa kra no asam no mo de akwakomma doctor a wo mo twen say doctor for eden hwehwemu ni nyina beba na nanse ya mu kra abofra na nkasa na bi so wo ha no ate ye say bi mu akwafa eye big pen bi any HB pencil edia wurawura bofra ba akoto ne ade a enti no se no ene wo mo kan sa asem no san na ti o wo so ande odu ba bi kura na adwen ye ne se bi a obi na abofra no waye ne bone o ba bi ene wo de ba be sa asem we area ye ne case na mo twen ye na ye twen de e wo do su ye na ye twen say no kwani be dead if it is true but me dear me opinion no the akrane kase pencil ni we ni ha wa koda ho no eye perimu bi I think the perimu bi from what the doctor told me Dr. Befi no or sick that infection the pencil ni pen it mean eye perimu bi eye something bigger than pencil and pen and in as much as I hear say no kwai me dead no I think the akrane so first be opinion to other side because eye bibi akrane ni life it at stake. And whoever is involved now, so you open, let me check it, baby. Whoever is doing that, now it's me a day, yeah, because I find welfare in Yami as a mother and also a head of a school. Me person will be a bear, into me, so me, please say, Yanni grandmother named Casa, no on count whatever goes on around the child. In as much as I say, school because a year white, be a bit messy, and Frano I just to say, and you pray. Enti na empini no ka the other things around Accra no obi oni ni yenhwe ni ehu ba bia adekon no efinenti ni mu Accra no media I'm standing for the truth the enyane say no kra ni bededi enti proprietress Emma Royal International School and watcher say ni din ene Presla Manu JB na de ohwe nyina ne say no kra ebededi e wasa asemi mu Yenkotema posifo akache na DSP Joseph Benefo Dakwa ene kasama womo. Aja yebamo adwa nwumre. Amejo so Kofi. Yo, yada asepa nso ene wada je ne obre enwumre. Yebisa yete samudi kan ko school mu akwache nipa no ebie ho no betun am yate ase charge ben na mode che womo na akwesisen. Yo, fenye be ya tie for beti ase yi no ma. Let me go back a little. On the 22nd June,
ɛna Teresa Labi akwalai oyede nana no ebe ye report ma yen say sabi nkwala miensa bi afefe ne ba awo school no na for 2 months the child has been at the hospital it was no echo hospital ho ko hu akwala no ɛna ye ne kasa ni busa ne say so ye de ne ko school mu ho say onko kire enipa ko a eye ne sa na obetimi identify omwana osehane and Ukraine the akolai echo school mu ho ema or identify say ni pay nti sanya medical canon ni ma me be complain say ne bana ko school mama enkwara bi afefe sabi de yi ase ni to nti ye ko fa san kwara mi ensen and it's answer ye juvenile nti they invite parents say this is the complaint against the children. Nti omoso yeji omo enum asem. Na ye ma bail, ija omo ma omo ema menum. Say yeguso ye hwasem num. Na anytime bia ye hia on bia no ye be frɛ om. Ampa nti ye sign koye na our hospital ya ma medical forms. Ye train doctor's report. Nti ye sign ko hu doctor for say ye report na doctors ni train say omo gusu ye examination. Oma test bi akaba ko enti enya botre na omu wi a omo de report no be mai ndi kofi ye de say medical report no yentimi ka say ya na say we depend on the experts the medical report enti say omu wi investigation and medical test no a na omo de report no ba and no asa na be gina so ehu the way forward enti for now no de ya ye hwehwemu we are waiting for the medical report. Amafana amoche wo mo na wo mo mfie na yesen. Omo dubako. 11 years. Say wotie abrewa asem a woka wo se de de aya mofa no no. Headmaster so kire se empompo. Empompo no asem apie mu. Kofi in investigation no we deal with the experts. Okay. Sabi akola ikoda hospital oni nim whatever happen ni nim. Sempompo me ebikura me unhu sempo popa bobito a me hu se ne tie ene yi enti no all I can say is we are dealing with the expert report the doctor for ba normal be chim say this is what has happened and no answer ebitimi aka bibi but for now no dey say empompo say what to unless we receive the medical report which will actually tell us what is happening now also and one test no more also several tests to ascertain what actually happened. For now, no, the police can say we are not say, but when we receive the medical report, and then we can let you know what it was. DSP Joseph Benefo Dakwa, Yabeda se enyumre. Yes, we that was it. Opani kasa edema tema police adwuma no. Asam no bontanta se ya na yabisa se hwan e na agini die wo ye ba siri no aka se mejajo nyankopon ne manyina sutumfo osoro ne asase afu no medi. Na biadri die age se nhwehwemu ni wie na esipo. Na yesa ye pompo. Asam no anode etoshes. Na yehunu nokura e wasa asemi. Adom 106.3 FM sunye. Nyumre no sia kase e bosa de tie no naked ene de ma wo. Asante mantam ye nshira 104.5 affiliate o mayi mini amanone aduoso obi atone de apete ko Facebook live nso ayebutuo Adom 106.3 live na nso adwenkyere wo de ato anase obri yebo a fentem frem ana kofi Adom anwani na yenko yanim andisi amanyoko no se meka se wo mo so keka wo no ho se de be ya mantam du ni nyina mu mpesa wo hototo so abawie no afi wo mo ebeda mantam na hodo na no wo be yi wonom na mpani ahye se hwie be bobosome ene ye sane aba bedu sana bosome ne to so edu nwotwe eduru ya pe ho eno mbetoto ma nyina ene wa be ya mantam adwam trani wo be ya twerefo pani wo be fredom ama ma ne mema mabunu wa be kasa ma wo ne nyina wo be yiye na sabrei wa bia nwoma kakra se wa wo pe no kofa bi na afa nwoma ne wi a ebre so a odi ahye onsem asan de sika nako opani Kofi Adams a wono fredom medimandi si amanyoko kire se nyame ya adom a kire na wotwe pepepe na obi obefa akrata bia wodi akọ wo konso mfa ne nsapan sika wo ho
a wo so otua eno achi mpani beti watena se na fe yasemu a so otenten so otietia sa wo so sa wusua sa wo yakakraka sa wo yeteatea ne ahunu onyanyemu sa wo dibra bi ye yi ana se enye yi ni nyina yade a wonom ahyehya wo beye enti sa wo kofa krata no a no ahwe ho wo yobia etebia wo mu afe utirimu onioma bi a waye se ne amanyoko no mra no ebode a na chese utirimu fan na mom amfoye dia na nya kina bie no wontimi mfa so bo mabom pani sanse ne awoye no ehyehya hodo ne mra ewo ho. We actually opened the nominations today, and nomination from July 16th of July up to Wednesday 18th of July. Forms may available. Party baby onim regulations now above or separate or forms are to make offer forms. After Wednesday the 18th, we are in the party office. We are a better form. Now from no more propose the second day and endorses. We are going to now next week Monday 23rd and Tuesday 24th and what's the forms and we go back to the Aokoje which we seek also with your Edema party to qualify you to contest for our position and to omit the forms and the baby betting because later early next month now we are ready now they are ready for about to one original conference. Na we sa na yesi da bi miamisa we se de mo kanu ya se de obia timi kwoto aba ne bie kire yemu henefo ene henefo na wono motumi so omto aba ne bie no se mpeso bia mpanimfo wo mo ho kwan so omkwoto aba ne bie afa mrahye badwafo wonom so ebetu bi wo mo asa brei wo mo nyemrahye badwafo bie mu no ma be yemrahye badwafo pen wonom so ebetu bie ne nyina wodi nkyiremu emaye delegates and on na delegates amongst them the constituency executives ya to abeyu last call third one any MPs no former appointees are more party members almost voter list so yes expect party now more qualify and say member forms the do no the young fan number bia and to so me pa member almost fa ya sana ya exactly forms mo fa ba ko ya o fa ya 150 Ghana cedi ene we dia fo pa antinia amanyoko no man disi ye frem obi an konko fa no forms wi asan fa kokko analysis kaka ho no agina dibra ni bi ye to aba na triye ya ene na chese o content ne nkunim dia ye odia opani a wono fredom de man disi amanyoko Kofi Adams ne na wote ye no Adam 106.3 FM yeguso de Kasiabo no ma naked baby abefa bia Kasiabo no in fact etene wo ba bia because Adom Kasiye your platform no ye tie Jim FM Adom FM it means is yeah I mean that is it Benin Cotonou Adom FM so you are far ye tie Adom Kasiye mu de ni etie Adom Kasiye mu de ni etie mu ni koiko hey masumati ani obi atibi ye de mamu se de etie no a Kasiye no wada ho wa gbo naked bibia ni no wa gbo naked wa bodai naked ebi mu chesi yen pa nanso Adom Kasiye hwe ye ne ye kro no fear this me na me kro oh fear this no me tiania say ye kwa ni hwe twa dis ye chiao na ye try Kasiabo no so a dom kuma wo man Ghana mra shoje fia no pay transfer friends and twefo se wo mra na wo mu anya ne ntie wo mu no wo mu dikai kankama say aban ya bopo say wo betoto ahodo wo man Ghana mu ni titru communication service tax 6% no wo de 12% che say anya hwe ni mobile money transactions kora ne the taxes ba be kukuso unsa me kan boko wo mu sisi ya wo mu kan ne kese but wo mu dikai ati ho mamfo atibi enu achi wo mu san kire say aban e de 10% beka cars awotena mu ede luxury cars no eno so what the taxes ba biguso a chese ni nyina no ka bomu ene VAT ahodo aban no yese wo be pege mu akosoro no a omu chese be magana mu ayeden pa na sasemi eja atofo sen wona ranking member finance committee wona yes akankan ma ya wo be ni nyina de agu ose na ado ne ba wo mi ade wo pese wo ye Ghana no economy no wo so wo pese wo ye ne basa ema something which is there woman san chese say Ghana se yakase ebuka no a oh chese yenka ye de wo fie domestic debt no enyini every 122 billion echo 154 billion e won na do abreso no wo mu hunu ne se ne nyina no yade a se wo mu ampenti mama me kan hwe Ghana fo hu se de ekoso ni. It is unthinkable and naive for any economist to assume that cutting or worse still eliminating taxes concurrent with expansion in expenditure
in a small open economy like Ghana with a developing private sector would immediately translate into an economic growth and increase tax revenue. The increase in tax revenue will not be enough to offset the loss in tax revenue resulting from tax cuts. This is to say, economic growth and tax revenue response to tax cuts will be insignificantly small, and the effect can be permanent upon them over the medium term. The populist approach to governance by the MPP has caught up with them. In the face of the realities of the poor results of their misguided policies leading to the underperformance of revenue. The first one is that, before I even go there, alert you that we expect more unproductive anti-business killer taxes that the government is going to likely impose coming Thursday. The first one. Omo chasa ya woda abano the taxes bebre no eba na wunu ne se emwa kra ti ebeya wonhwe ne ye. Na eno achi no omo chese aban hwe ye na wokoso anso bobosia. Bosia ne de ababo na mum achimma bra wo mbe bra nse no matua no. Ti sade aban no di kan hihye bose wo sika de bi ofie ehun hia se yakobo bosia ebetumi apebi wo fie ne ade eba ya omatu aguso bobosia no. Contrary to the promise not to borrow, the Akufo-Addo government is borrowing at breakneck speed in alarming proportion. Almost 2 years in office, they have borrowed nearly half of what the NDC borrowed in 8 years. More worrying, they have virtually no serious capital investment to show for this level of borrowing, except of borrowed funds on consumption, thus saddling present and future generations with debt they will struggle to pay in future. This has come at a time when a major crisis is inflicting the health sector, where patients is critically needed of healthcare are being turned away or are treated in dehumanized. Eja to forcing and out in no. Na Haruna Idrisu, aka Adundum Beja, minority leader, and what I said, or my warning. Dr. Mahmoud Baumie was men yawanum bio na wahunu se openum dwa papa as a Ghana num dwa nya smuggling ti wadwa num na we arrest the city and a city baby a city na ti free adru no je se wo chi no enye yi as akọre de a wo pam no mankanfu as enye speed pa trom was say na city neko ti Dr. Mahmoud Baumie yentem na kwachi city ni gina ho ne hu so wachi no. And this is not a said BMWA. You have heard the Honorable Atu Forsen, our ranking member on finance. In summary, he shared with you the consideration by government to increase taxes and what the Ghanaian public should expect. One of hardships, and for the private sector, a stand growth. And he calls it an epileptic fall of the city in terms of its depreciation because they no longer can issue Eurobond. So the stability of the Eurobond was largely a function of borrowing and issuing Eurobonds. Now that they are not able to do it, we only can remind the chairman of the economic management team, Dr. Mahmoud Bawumia, that he should be wary of his double tongue. One of his tongues is on one road, the other is on the other road to arrive. So from taxation to taxation, and then intend to discuss it. Haruna Idrisu, and what they say, what is answer me to Jono, and what that Dom Kumana no, or my Ghana Rash with your fee. Mame Agnes Taikuju, Wano Kasamafu, Emma West Africa Examination Council, you can't have WAEC. Wamabun Kunta, the Abetu Jase, Yenu Danwada, or Quattro Wasi, and once a more Basset Yeni, Bubun Kuntanwa, or Hamunchi Chemu, Dunumians 53%. Brafo and Enconta, Amfui. Na wano mchira oha munchichemu aduana nsia wano nya A1 ekopim C6 eno ya brofokasa ena wamo so nkonta ne ko yie no oha munchichemu aduasa nwotwe eno A1 kopim C6 eno ya nkontabu na no na mami kire se obubu san nkonta nyina wie ye ode gunsani ani no no ahono sa afidie nyamia ne brofo ene nkontabu no amfoe na mom abodie munyansape science no de ene omo yi ade pa ni social studies Womo ko won man chese broso ma utimi sa mpan de womo sua pa na mpani a de pen esi krata so e make ma obi a de obi anya bu hu konta no abre ne abra no womo wi a womo de nsem bi gu nsani ani enioma nko ye no womo aka ne wosa chekirefo ye no mo de aka ho na pani kire se womo hwemu na no mo hwa nkwada no brofo kasa mu no kwa mo befa so womo betro no bu ha betro no atwerati wasini trase kura chese brofo no ntimi nsisi so ni nyina yade a anko ye na afenso akenkan dodo no a wo moja kenkan umpan kenkan ji agrodie
enti sempani amomani amre ama nkwada no ani ankwa akenkan so a brofo kasa ndie ne kom bebu se jein. They talk about the standard of the paper. They talk about the summary of candidates' strengths. And omokasa about candidates' weaknesses. And omoma suggested remedies are yes, teachers no any candidates no they can put in place to ensure that in the future no performance no they are better. And for the English language no the chief examiner noted that poor grammar and spelling candidates no in English language. Omo can say candidates no inadequate preparation, poor stock of vocabulary, especially for English language no it is very, very limited. And more can say the candidates should do extensive reading. They should read widely, well-written materials to improve more linguistic proficiency, And the teachers should also place emphasis on spelling drills, spelling, and then they should give them frequent exercises on summary and comprehension. And see, more of these things can improve their performance in English. Owie ye no sempani so enkonta no sam de adwenkyere man na de ba ko ankwada no amwa wonom ne se enkonta no bia ne atwere obrofo kasem na odane ani de ababe enkontabu enu sei na ankwada no ntiase enkonta no bebre so ho antiase ni ho wonom nsua entie ba sarom toto papa so saa na de empani de kan ye kan ho ne se akyerɛkyerɛfo akyerɛ nkonta no wɔma nkonta kyerɛ no ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ fo ɛnyɛ mmerɛ ɛba saa nkwada no te aseɛ mo nya yere no yere kete ti wotwerɛ kora kwada no te ho sɛ deɛ nea wɔnte nkonta no se ɔmde no ka ho a afia bɛba no so ɔmo twerɛ nkonta no ɛno nso ɔmbɛkɔ wɔn manim. With mathematics no the chief examiner in mathematics can say some of the weaknesses are candidates no ɔmo face here ne say ɔmo nya difficulty in translating word problems into mathematical statements. Into maybe a story problems for them to translate it into mathematical statements they found it difficult. And then also solving probability related problems, solving simultaneous equations and other things. And Omo can say some of the ways are to improve Omo performance. Let's say your teachers Omo employ ways and means to me actually in a more lively and interesting way. Students no be follow and then also the students should also spend more time to study the subject. Mame Agnes Taikujo wono kasama fo de ma waye kenene na otiye no ne ba se ne se a sombuafo akyerɛkyerɛfo na nyina atwa kohwia wonom so enti yenko ne ne wo mkodi nkomo. Ghana National Association of Teachers wonom pani a wɔyɛ twerɛfo pani de ma wonom owura ofori champon ɛna dom kase ne twetwe nkomo bi sanse pani kase we de ababesi musi enkonta ene brofo kase amkɔkyerɛ nkɔdai wo kɔkyerɛ na amfoi eba ne se na saade no timi kɔso sanse yenim se da na da nyina nkɔdai ba ebaginim de na ɔse bo ene nkɔda aba no mpa kenkan ɛna fe kura no ade kura bia titiri bia kura ngoma anka obekɔ na ɔmanfo gu ho kenkan de no ukɔkura ngoma bia na hɔ enti ni nyina aka ho bi na mo no so bɛsra wofo no sɛ ɔmo wani mere nkwada no so ya na akodie na akɔdɔ so bɛ no na mu a na afei ngoma da hɔ kura na ɔde na plato bia bi na odi agro na wofo nso hwɛ to ɔmo so ayi ɔmo de ɔmo yɛ ɔmo afa mu de kyerɛkyerɛfo ayi ɔmo de obi a yɛ ne de a ɛno bɛboa ama nkwada no nim de a wɔhwɛ no ɔtimi akɔnkan enkwala no na nsen no at the kind to say reading on their own no a very difficult problem to say no and to say no to library a books at me kind habit no and now go and say habit in Europe so try na more for central library transfer working kind story books they are having no to phone one me consider you was how funny na a kind of boy na it's me trying to monitor between one plan or English. If it's a phone, I think at that form. It's not all encouraging our children try to speak English. No problem. I have problems. If you perform what kind of idea, PG English. I know what now. The share PPA one year as a small question, sir. Most of the performance are acceptable. We can't perform any other manner. But if you say we talk perform so that and this and how they are there in the one meeting there was the major stakeholders are for any additional charities yet be improve
availability of library books no nka you insist seriously then kwano on be take reading habit no seriously from the primary school plans and what to secondary school no and so bit me aboa Trafo penny demand ayo penny ofori a champon nene na otie no ewi ase ne sesa tie kwa nanim no na modify vice means a yetumi ede extra de ma mmofra no system no mu no beti na yese yesu atete kwa asem no unsa first na very difficult first no na omo kwa asem ka bonsa na babo hye no motom oduru ho a no bi de trom wo dwane e de asem ka yese wo ba abi wo ha ne phone so no wabie no wo kan technology ba bi anya duru na ya adwen say still la ya tete kwa no mu an ye betena ya find ways e betumi a chi wo mo ba bi o mo no a tida umbanya ntiase na tete modular arithmetic ya wunhia no ba bi abrabom da na de wasua guti na de namsa yakwa ni ewa kase ebo no emu yakwa ni mu ana nananom a wo ye ensawam ne mpata mu ensawam aduagiri wo mo kire so mo wasase yantam wo ho na ekoba se ehon nsem ahodo ene ensam kan rebre so ensasi kokodi na nakodo adwuma Rollins nsem ema ehon nsem yakwa akohwa ma o hwa chesaba beduru se nsasi san ba nananom ho wo mo kote ya na kese nsasi no abuko na fas ama ese ye de kwa kosi adan estate building CB a chese ne ye de ama estate company ba ko ena amsoma nananom kire se we pa de wo mo mpene so ti wo mo tigu monten ena nananom ye chobo ye yanko wo mu ye deda fa monten so a konse wa do GMC akache ena omko ena omko ma na krata so mfa nkonkoma aban se de ekoso no they no happy too much na waje ye no nananom kire se wo mu atena se ahwa asaga na ha de ye de mu wie no ano no wo mu ntena se wo chena wo mu san ye yanko bi wo mu san akọ hobio no makobi se this se wo kọ aban mu na aban se sen wo beje ansa wo mu anya ansa papa afutuo no kyase wo manam ntuo no ye tutu ye nan de se brekum shop be fene step by step tie de ba ko miensa wo mu tutu ne saa na wo mu tutu ko jantra hene ma do agiri na na mo akwampon ene wa kyese wo mu nsase ne de hey kwan bia so wo mbeje sebe we are say we so didi mo panyin enti ye last week no said ya kano ya maro say weekend naba but ye susu say na ye first working day Monday na meboa ochira no ye be ko MP o toro ne yesoma no ya kwa kotie ne president so ka kire ni na be si ochira ne be kwa kotie bi president aka kire so on kan kire ye opusa ochira no ye be ko na o mampanya ma arechebu nsem ye bia ye to ebo asdo di hu dwuma ye nya ya se akoma to ye we ko ne anti bi bia dia ye be ba ye se ba betra hu ye be fan ye be faso ebi enti jantra hene ena ote ne no na wasande atudwa se wo mawia nyinam so na wo monsa ka wo monsa se ne bi sase na na kuna do adwuma Rollins a mo ka se waje nsasi ede ama kwansefo anya bia mo ate kwansefo nka na se na kuna do adwuma Rollins mate wo monka wo mo kyese ne nyina wo monte hwe so wo monte hwe ni no wa kina wo kwa MC wo no mo nya reply a wo mo abetwere reply ni bi no mo dia ya adwuma omo yantation from so here from chain omo dia no mo kan asase no red or nedia anti ye pa en fofo omo kan ya te asase na ye kan obi oba ba betre radio so no akasa onimu asase ba bi efi ekokopem na se wahu ba bi efi kopem a enye paper so na ye kan asama na radio so obewu se ye ni abreve se ekova ekuro no bebri ekova kuro no bebri enti na ma ye ni abrero na nya se asase bia ti ne so asase edan ani schools institution enti ni abro so de se ne ka no o kira no ko na ne ede ani ede hu ana ma ofufra be da nketu na na so wakina jantra hene ma aduagiri na na amoakon ampon na ate ne no yadi ani e kire wo man asrafo wono makache ani e be se nefua nan ni adwagu sesra ni bi budumburam mrantie bi akokyere na ma wiase wa boro no amoto na nam sie da ma ba ko nso prepre mu odene saa mrantie mienu ya asrafo na ma ehubu abomanfo wo ho e ba sa wo man asrafo nso si won tena woto so be hwehwemu ampa wa kenkan wo nipa nyina hunu se dabi ba kokora mfiri mu kasamafu masrado ma wo man mu kana agriculture ene wo kyere se nansan ya ene asam no beto odwasa no wo mo awurewura mu aye hwehwemu kakra na hwehwemu na chiri no
ba kokora nyirai na mmom wo posifo aye from say military police aka wonom ho nti omagye adwuma na ama wonom say ne omfo ni nkyere budumburam ne mpatamu wo mo anya hwehwemu no na say bibi foforo bi wa kire ne mpani hunu ye a wo ma won asonti na mmom wo mo nkonta wo de wo mo abuo no wo mu nua ba kokora mfirim. The whole story, no, we are trying to get the details of the whole, because so far, I say rumor be we see wati, but also where it started from and where are the people? That is the thing. Not getting any information leading to say we are no prayer, no hospital. We have cornered the hospitals around the place there. Nobody is telling us anything. Yeah, call a police station also. Almost we no but that particular said no be a report for and the meeting police for also at the omwajim almost 20 when we get something from them the way I don't know is drawing a lot of media attention. Maybe we might be compared to issue a statement. Can I agree because you want to kasama for more my yesradom nene and out here no Sabre betwasio na yakọ Asante Mantemu na yakọ akọhwe yen crossover na yahwe ensema hodo a esisi ewo Asante Mantemu amane bọkye sende si amanyuko na hyase atubi e manefa basis no ho na yakotie na nauku nkyiremu a wode ebebe. Yaba maden yabekọ Insura Studio sisi a enche na yafi yakwakotie ehọ nsem ne momu ye oba ohia fresh lady capsules ebeboa ama wahemfie ho no ache fine pa amwe hunu se ampa yasiesie ho correct menstrual pains na ohia fresh lady capsules bi ebeboa sanso na opese wo ho eyehwam na unya confidence reni pamu ba bia Italian perfume papa I find Tesori Italian perfumes eno ohia bie ohia bigu ho a utumi wura nipam unsuro na MTN said ya ka no eguso koya nim yen shares no de ye ton a bosumi awie ye na kese ye ton awie eno achi so no se eba ne se oye wadwen se opese otu anamo na wo hwe niam ba kwa na mienu bi wa MTN no obi frefrew na fra wo frefrew ni nyina no ase akwa se opese wa giu pin MTN mobile money pin no amesra hwani ye wogye utiate ti heniye ne wamfo ani kura ankyere ho kura se oni nipa no bedi sa nkomo no Grace Homeopathic Clinic ebeboa wo ama wapomoden asiye bra se eye stroke na achew anwodwe bi na ehawa wo ba ebeboa wo pa ama bia dane asempa na afi adom na afi Insura na wote nka anwumre de tiene se unya eye Grace Homeopathic Clinic yebeboa wo ama niema atumi akoyie ewo ustroka sabri ehaw no eho ti bomwade ase obeba na afi yatumi aboa ama wo ho atumi atɔ and 10 shortly obi yanko yani momra na afi yenkonkɔhwɛ ensɛm no sɛde esi etia yanko yani momra yakoya ne wamanfo adwenkyerɛ Facebook live yemfa bie na we wose wodi wani kyerɛ Sahara dansoma no Sahara ho a tanka bia no aso agyanan asɛ bɛ na awotwini da so si ha ena nsuo no tene mpanimfo ayiwom ani emefo ayiwom ani mumra mepagya mfiri wona anya sa de yade ebeba we wose otie ohwe ye free dansoma ne mpotem sanso na brantie Michael wose mehwe mo kase die dem yopo Emmanuel Beden wose adom ne ketampa Boahen Solomon wose ne taxi ametimu sunyane si ya biemu ani na nkwada no nso a yese o ma fefi omnu aketo ato no se ba se no kra yentwe wono maso wose mfinhia be senso ni was it any 2028 Ghana for beto aba ediama NDC amomo aba wono so ne de no we Banjis Kama wono so ne de ode ebaye sanso na we free Boahen makan de no Evelyn ya obi ma enko kumase emra na afi enhwese na uku ebete nka ewo Insura Studio na afi wode ensem no se de etie wasante mantemu amaye Nana uku wote yanka som ewo Insura Studio na afi yentie mo
asa nhyanya ready yenko yenim yeko yenim Abdul Kasim si yebo adwuma yenko so amadwuma Santimantama hinkro kumase na enobe piemo awa asantimantam here empanfo etu anamon me kire MD Samanyoko no wo manya bre papa mo de hihye so ato aba wo mo eba beto aba eba beyi empanfo bada Amanyoko na no ewa asantimantam here tie na dai ana wo mabia kwanya ba beto so wa obetimi opesa obepre dibia bi ewa Amanyoko no asantimantam here no bra na be fa forms na ewia be pramto be ko ho de na nipa be ya anwotwe ana akwa wo makwa forms ewa asantimantam here NDC Amanyoko no atena ye wo panyine ba ko a wadi ka akwa de di kan na wakwa de to so mienu no wakwa ne pransa so na ni abre pa eye owura Thomas Kwabran Brahma judo na etwanity awa na so mo friend se TK Brahma wo panyine na ana dai ni nkasam no wadi tudwa se woni de na ni abre pa so oba ene amiamia hudu obi omuhia tractors ni ade ebi omuhia mekanika bi echeso betimi atobia boa ama Amanyoko no so no sika bo mo botom a constituency eho na no nam ko buso panyine so panyine ene se kwabani se dia na te kamia se owura Fred Blay anamo otu yei ene o tachi no se dabi ne dia eda sononko kra afri se wono no wonyama power na so otu ho anamo ada kwa enya twa tankwa na mekom because e bi o wa ukwa e bi o sa haye die buo bi ane pa ho ntidie ba do tuni kani kasika ta ti fori be yesi tu ba ko dikani kana ma ho ukwa ha e bi yensuo na ho ode e ko ye ni sa ye nye boho ma wo no buye boho no a kwa sa betina no me party akra ba ba party office e be timi bi ato stationaries e be timi di topic car no e bi ba bi de business ka dia ba so dan say never know the 200 million I organize a serious obi ababa be voa party 200 million ma be chama so ne kwakwa na meka se ne opanyini na sisi apai anamo awutu pantu ya so se anya bia ganafo ebeba adwoso yo so kobani se wudi nkunima no so wone de chese adwuma no won ma power krampo no ahase totom fidi ahodo na no e de ma party members no so okay we are most support the idea say MBB for chairman the talkers the man the party MBB for chairman talk party no talkers no power me ti ke brama me ni power me ti media dance ya chere say me gina malem eto moto baako 15 e de my motor rider so mo fanye dwuma ma party no enu no na me ni power abobo ya me ko gina surety e my boy so enum e me de ma mo na me ni power wo yes a de no chairman na wo power opposition wo say board member no dia enu de ne media yi ebo ebira media me ye de me betimi me nya se me benya power asa na maba eni awuti eye wo panyina na nia bere pa ekwakofa krata na de okofa ne krata nyina wokotintim na ja yato no so aba e wa santimantam ya so ba jamtani e de ama NDC Amanyoko no owura Thomas Kwabran Brahma ana ene dai okofa ne pepesa na se ne krata ne forms a wo de sanse we atu edwa na ye de ne kire ensamfufuro ma atete nka bomu kura ewo Canada wo mepemu asantemantam ya sei no mo ne atete Ghana ha sei ekoji ahia nat na no nka se ma anabeto jasa sisi ade tuche de ekoso no wo mani enye ho atete Ghana ha se mo kan se wo hwe se ni sika bia na nka disa ban ne de ba ebeboa wo mu amo madwuma eye hare na se sika na mabiem enne supervisors ni nyina wo ana totofu ogu wo kan mu ede ko chinchin ko ba ne sade a na wo mahua no kwa na ekofom ki aban ye keka ho sa ban my phobia na ban was kedia o mode ma wo me brave so much be e be ye adwuma e bi so mo be better pay or would you be there educa mako adwuma no ma kwa hwese me tita kwa na je wo adwuma sa sika ne na mba ye kan wasem then nam say sa sika ne mba ntia ma adwuma no ekoso so we are losing quality with the teachers. So government that created this is baby ye create ya ye si dynamics an o say yakwa high will be free na de masa wo kwa baby ho wo just a higher officer na eya de no ne ye chia bansa ban no ndu nani no toto nyama na enyeji classroom bi ho masa rabbe ya nso today ya me kwa na di afofu bi ho wan hwe ni ya wo ti dem na nso egbo mpepe pa o say ya pon kwala ni nyina na kwala ni ekofi wamana so wasande tudwa ekire mu se kamia se Ghana ban wayi na niama bi afise wo mutia 2 pension fund wo mabba ban from 2012 abesi ne enya de aban ne ye ho bibi na na kufu adu aban ban wo so betua na so onye ho hwe efiri be se 2012 abaya ne aban apra kan ho asama ka aban mboae ya mencha de omanye na aban foforo ba wa pene so de be maye GS de no kwa 8 months omo fe maye
nti no ne ka ho asam say abambo modern no mpasa sika no maye anya sadia the better impesu popo e dey attra man eye ni bisa me present teacher for makwa retirement no I say yenya sa sika ne de ma ono enam sa banfa sika ne man nti yentumi ntwa sa sika ne ma wo mo na wo ye adwuma ne kro akotwa ne kra te say na afi ya wa agye wa home ya wa ko Any out a executive member at the Manat, Ora Kwame, Ahina Kwakwashi, and the Sansa Wina at 2 Eja. I wish for a dome in Shlana Fenso Asampa. And when you say I can see a crossover Santimanta when some would be Trojano and your penny amam to say the two for school, Musomu, Ewa and Kai, and Mammy, Nana, Awuku, Dentambo, and Medin Coffee Muso Mammy. Nana, Yada Sipi, Nana Uku, and your Quotino, a free Insha studio. Ya traka siabano so na ya kwa pomuden ho ensemu kakra nsa na ya twani akwa akohwe eye crossover ensem no ya tane se woman Ghana de hye bi esusu se kwan ya ne doctorfo efa so etro abra wo mu akọ ho na ya hwe wo mu awie so mu konkoto adu na ebi wo ho ya na enyenyenyenyen kesa ntwani bi wo ho a utumi hunu asadabdabo so gya kesa ya hwe ne style bi pa octopus paul handwriting bi production no wa ye no de gugu ade ne so tia de ko se we kwa akoto aduro no e wo drugstore uduru ho a wo hwe dan say ase o de hwe makuri bob kura ase ahwe so counterfeit se say dan no ya gitum a doctor for no ade bia mutwa ne short to say DDT ene ye dichlorodiphenol trichloroethane mutwa ne short DDT ene ye deoxyribonucleic acid mutwa ne short DNA yetmas na mo prescription de sama mutwa ne short we say o mutumi twa bi short nipa no oto aduro no fa ade no wo hwe ni say ya no adandan no say pi wom na ase ade bi wom asa para pe obama para mo awi sisia obanfo se sa ade ne ha adwen papa ami huni ye mi de mi hu hwe bitumi hwe musa senk like hu bebe omo dot mpo ne omo ne o ma start tv omo nchon ye na ya ye hu sometimes po no omo chno ma na o de call drugstore we nya obi a wako school yi a obehu omo nchon ye na omo po no sometimes omo ma wedru a enye eno na ya chno e de ama o nti ya ye hu omo nchon ye mi agaza de me hu doctor for no nchre na omo de kire ade de mayen na omo de mayen prescription no ebu ha me hu ebu onzo a me hu kesa omo twa say de da hwani se captation grant pen omo de kire say we say da slips na eno ne e bi sa wo mu a efrafra no ton no ebi pharmacist for no omo say edu ba bi e enokre etumi ba je sa osan ka che nipa ne so osan fa nkwane ntwe ne foforo right je say enye kwa enye de bia na ehu sometimes so like omo de ba ye hu ti e ka twam so mfa nko back na doctor kon no ensantro ni ye mom pharmacists were around it omo de call another pharmacy na ono so here so no so be hu a doctors na we say omo tro ne clear omo tro ni ye na yetimi ehu ti sa na akwa na ye bisa doctor Dua Danso Valley View University Hospital no won ye se doc na mo ya na ye mo akwadwira na se de no se nya akwadwira pressure wo ye so tibi wo wasa ena bi so ho a ya de ya dwen nyina ne se bagi nipa nkwa ti se ba ne se agi nipa nkwa nya ntwere na bagi nipa nkwa ne se doc edoni bi wo ha obi wa ko Fred Rubone de amobi am na weda kora am na wo ye ntie Dr. Dua Danso me gidi se ne contribute ma handwriting no ayesa no eye nipa hodwa na se nipa a wo se doctor ohwe no dakro e wo bebi a wo bia no na esan se nipa no edoso ninti no unya bre a obetimi ede ye wonsa no atwere se ne nka openo no e wo so otimi hwe ne ntem se ne ebe ya nipa na waba wonchen no obetimi ahwe wo mo so ntentem se edu bra e wo se ye gi nipa nkwa ye mu bipi no ebe yatum se enye ho na ye be yi ensa no akire se bia sebe ensa no ofra na se bibi nti normally bi wo hono mo a e wo so otimi etwere ntem wo se bre no mum ekonipa no ho eko na je se handwriting mo ntwa ne fefe bi e be bre my first copy book ama mo hwe se ade na se mo hwe no correct na aye bibia wo ho se enhwere ni bi wo ho a mo se mo dey save lives na hwe ya na nipa no wo de o ma ndo na akoma du money o ye no so akofo wo di aba wa unhwere no aye wo asa ko jefa janhwere eno na kan bekan listo wa di minim odo so aye mo hospital pay o yes wa doctor for enhwere de enye o enye a doctor for de mo ye na enye abi o ha mo ye sign bisa o sign mo de mo mpese be hu a mo de mo twra mo fan envelope mo nhwe ne fan na mo fan envelope so pharmacist no me ade o
Omu ne pepepe. Ebi wo ho a wo de wadwen fa ho. Na wadwen na de ko fa ho. Ebi wo ho a te say ohwe ebi a eduro no a se tricycle we no hu we na ase ende ne we okekasi ani anano ano no no de ama oji kase ba akoda so ne wagye no akọ ba ye wura trotro chika film kefi ko fodi aba Accra adum trotro amram kan nam ne passengers en beka sana fan pa sama futi Yakwani ani Mubarak Yakubu Nkwedi nkoma adum trotro Yas toothpaste ma osen ye fine emwanum nso ye hwa ma osen achi nam nso ye den and a dank procare herbal mixture eboa prostate no esama ye be mamu baby never boa and a Bell beverages womo de Bell cola and a fi Boss energy drink emo ahoden ya kubu ya kubu nam wenya Yakubu na re eni Yakubu wankasa sum masum Juma fan kore go binagan kai ki ade du ano kade yeah na ti auto mo kiyo oui then how's cigarette go bi tete ma bode ke da mu sa krofo esa bra mo pa asa sapa aye tufiri na nyi de kra ebi za ke de na tremo new town angala go vi ye dru anesa mame kwa hana o da radio unu e fose me de ne boasen mba so ni America na fa doctor for no ntro ye no emi se enu de ya papa sen zo ko doctor pa na se ye tro adro bi kura ma wa what be bad doctor so ba be so o so mu hu na adro no o mu ni ma do ko na bi o so kura ma se fa ko no mo ko ko ma nti e be se doctor for no so mu tro mu ntro ye e da wa se e da se man e ja prase e premise tivo that is then what to Japan the message ma dia fa ho ye akwala ne de no so mu se obi akofa re to no me se doctors na se me so mu hwe mu yi because akwala keto o ti ma fo obi to man to na ye kro de e serious the message so mu hwe mu yi doctors one de so de ye na don de mu ye buta ase we de se ajin friend one ma kofa ba e de da man se ya se da city di mano e ja prase the from Kwajo PCA. Me de drew emre bi a esa Ghana amanyofo no. So drew campaign time and some of meka nyina ya se chro. Na so mbe di ade we no man timi anya na ya he de be o. Asa se NDC ni MPP nyina ase some de adwin di agro. O he yewra ba omi apa campaign time atama yewra ka ya pa ani gidi e she no na de tax ani ni amania wa no mde ku enti esra mo ase omo he na enye so de campaign ke ombe isi aje ni ato aba mo sa akwa Dank Procare herbal mixture Yas toothpaste Bell cola and have is Boss energy drink adaro banana and go vi we Yenika potibia ya fro Yenika na mebia Jojo bia yet me fooding come on Amen come on I don't trust and Mubarak Yakubu eso muma yede ebrel no na Kobe Stone doctor try prescription ma akoto edupe na doctor for say le omo tro na anon person omo ana di akire ko ka kire ni pa ye to edu omo ana because me santron omo tro ma me hu bodin da ya no nya wo no omo twra mo twra ma nipa na eton aduro no o twra ma nipa ton aduro no na omo de mo so ni nyina omo hu de because doctor for den twra ne de akufi nya mianim no kura ni me nim book omo kwa adesua your friends and try from other empenifo church omo asheda ompeso mo omo sheda pa doctor for munyai nye mamo we de I don't want 06.3 FM and you no see akasi abo no an yegu say dey ma total yegu so na say dey aye say bomodian re total filling station and register me ma yan card abetumi atofu abetumi disca gu so betumi da yene mapi na o register ya na amount take it ne t-shirt ne total ne ma hudo pi enu echi bribi ado card ne betofu no o ne asia ma discount won say bibi auto bribi ada ne say auto engineer ma we total filling station e kwaje nchire mu chen dem ma we Kingdom Ginseng power capsules ababo am watumi agensen ho be ma betumi agina we nchen correct pa tumi ashiki power and a cowbell gold we ya cowbell anom ne aye din suo wo no na mu din suo we ni tick e pipika tu do no mu a obe me fan na nam ho and a Airtel ne tigo ya kan ho abom
yes bra network ni say dia hoade no abam to one Ghana prefer go sim card no so won say na asan activity bio say ode to hacha na ye adwuma na no ano no na malaria ene hawa tabia heba mixture eno ene betumi aboa ama o malaria no ase etukura enti hwehwe bi akiri kwan ene ya your voice of the day and now your trial so sharing some voice of the day vote that phone future na exciting they say there ya dia hotopa na dia batrega na si dipe obetunya send mobile money sa bracha se yente ohwe na ke se trega na no for the whole month untua hwe bio bo modern na join and CB men any women capsules e ma me ma junso kotin e ma nso junso straight je se ni obadwunso afili junso wie pa na oprum wie a Robert ne dia hwemo ade yusu CB men be pia Robert na afirim kra ma junso no e omanfo se mass na English ni wo mo mpɛ ne wo mo bond dia ne ye mo ho voice of the day Kenya mpo ya chawo nsa ya ma nsa Kama pesa enso Wajo fosu ensa Abwaka teni rose ensa Afabwa chene paprichi ensa Nyabo yinti na yeshia ha Na afina no yeshia Anu ya ni yeshia kwa mas Sans adawro ma na ma yetu afiku so Ena sans na ma yekolegon Sans so nya besinya kan ma akoma akọ Mala mona na science approve 2017 Mama science into be more than 2018 Seven mam 10 for class